ole clear tu zong zong te in zawai in bai ve gole voin hi kumsang ni som ni le pali january ni som ni le pakua tho tran ni ania voin hi anin chim kong pui chim lampang zong zong ena aizo lamatanga chak khai kan lu na kong pui poimo ber kan ti thei ATL road tia train khatina kan riat hetilai then zol kaltlanga aizo le lunglei in kalpo na kong pui chu PWD Minister Puvan Lalhanan a endona arual hian lunglei MLA pu vimal som tluang le puti lalhlim puya te po an ron tel dona puti lalhlim puya hi ZPM Southern Headquarters sina an MLA te an nor tur big an machhop big chanvo chi hrang hrang an in peka ATL road chang tuatana an ruat kha ania ani hianin ati tur hi rang taka bo zuin PWD Minister hi he kong poimo tak aizol trulung lei road then zol kaltang chungchanga hian a hmu pui to a chu tun ruma hian a hmuna an ron endik dona a chelai te an siam lai poimo zual te tin engineer te nen mithiam jok te nen a hmuna engtianga siam that ngai nge ti te an ron endona chu a zong zonga hanzui thei chu an ni lo na in haw longa tanga lungle inkar an enna a kan telanga kan en pui dona kan en pui dona ti mayang kan zui zel dona amai ro chu ti ruala ni chuan report han siama thui tak soi lei thei ani lawa a hmuna engineer te nan enanga engting e ruwa manna an siam chho don chu nakina ala hriat don chowa amai ro chu he kong hi isu tling kum sang ni som paruk sang ni som pasari bor chovela chuan sub headquarter lunglei huai hota olenjiawin asiam na tlang an lo nei hial to khopa kong chethin bas te hial po alo tan to thinna kong pui poimo lutuk si chim lampang zong zong sai ha long tlai tlabung lam thlengina cha khai kan lu na cha khai kan lak lu na ani sia wangina poimo ema chumi wang chong kai ni point kan ngai poimo avoina hian a thei chin china kan zui donan minister te po hi enge kong puya mudan engtin nge ruwa manna an siam zui bo zui an tum dan ti po zo nge kan tum dona min lo thlir sak dona nia
có hay tụi nào hiện hào long PWD IB akan oma apula hen puwan dal hana PWD minister oma trong company khatlek an hun klep ten hekara han thirik tirlek kan dua te hega pu voina hianin ATL road kan ti mai lung lei le thenjol in kar kong amun nge kalinin road en fia he kan be sei ati sang zu ala ti mai anga chan chu kong a chiat zia hretu te kan nia tin engwanga kong hi amun nge ya ron en fia nge india engei mu dan mitam takin lung lei le aizol in kar kong thenjol paltanga hian thenjol le lung lei in kar bi khi a chhejol bik ni ten an soya engei mu dan engei ru man na inei ti te min thil thengem khonga in OTT kan ria hei kan MLA te chimlam pang atang in pali line tlinga chung te chuan in aizol an local hian kong problem an soya kan kong a chia an tia tin amun nge mutur te point kan MLA te hian bin dua chuwangin engtin nge ani dan dik tak muturin kan locala aizol atanga thenjol atanga lunglei chukan kal chuak ani tamaya aizol atanga thenjol hi chu azia view in a riata a chela engemaw chin chu am tho na se amaro chon soyang deu tak tak in thenjol atanga lunglei ero hi chu a chevia wani hi enge ne chan ti kha kan engineer te pokan an zotin kan an soi hoa chunga chon engineer te point repairing work ringota kal hi chuan in adam zolo si a foundation a noi tang hian a traffic a don te motor kalza te lo tam to chu wangin a foundation lampang noi lampang hian a dol lo ni anti dewa chuang chu tuna tin chu ni maya amaro chu sarkar in sumte harsa avai wa ka tan ti duak tur chuan in he harsa na engemaw chin chu manga chu wangin eponi se kan ti nge yang kan ti thelo a chia ti kan hmuwa mi pui min tur ti po kan ria chung chu siam that te chu kan tu mang chu ya ni le tian lung lei le thenjol in kar bi chu kan en anita apa kong pui chhejol ang chi te hi amuna kala la enjel ru ru kem tume mizoram pu mi kan wak chok vekang company te BRO te private company te le sarkar kong lai hrim hrim hi tam theng ber mu ka du chona kong chung chang ani lo top nan thil pakhat han zo lok cheka duwa lunglei municipal council in thlan campaign kharnia khanin ithu soi hriat reng kan ya chuta chon ka ei ru lawang ti chung chang khani ta wantlang ma ka ei ru lawang ti ka in tiam thina ti khani soya kha khan mitam tak ril ru an ya nangma a po an be seina an ngat na sa zola kha ila soi zel do nem enge idin mun soi zele i pui ma cái committee nia ka soi zel ang ke ru bok lawang e hun ram jang min pe kan lom lu tu ke ke to ka lom hei puma le ma hi trong kam ni khat leka han ti pui zoi kan dua he kan theta anga lung lei west bial tu ni ta he kan han ria danin hetilai lung lei bi ka MLA rang te chanvo mo phurna in pe ga khan malak na tura ATL road hi ichang ni in kan ria atikem dike chu eng tin nge I han bo ozuya hei achang tu PWD minister ne nin ron in zuita eng banga ron in zui thei nge eng ti nge mai han lak chho dan ti kha ria ta chang om riam mai nia mani chawa malak thei kha ni lova hei southern headquarters ZPM southern headquarters ten linglo takka hetia kan han om ve na te ta chan pol min han sem khan ATL road kha chang tur khan min han tia atir chong ka hupur khop mai amar chu pathian in remaruat zela hei kan PWD minister first day of office a khan van nei thak lu tukin lo tel ve ro tia ta chuan thu te poi soi don ne tia chan thalu tukani chuka tia ti chuan thu te ka va soya ta chuan a chung te a fa te nu pui te ma te tin kan official te ma te tin party worker te ma te lunglei ZPM bul kan tran na le kong sang kan CM candidate khati hun laya pudo mana asai te changcho yin ngin na te kan CM ve a ti chuan chungen na chu min ti hlotlin saka atira phei chuan kalha langa tia amara chu ke ni ho kha training tur khan delia kan chuk thak ta ka wang khan tunu nai kan ron kal tlai joka ani du dan phei chuan January 30 khan kalanga ti dai to a chutiang khop chuan angai poimo a tin hei
kan health minister te point an hena alo soya tin hi kan HPC vice chairman te point thei to pa chua tiang chuan a local theina tur hian thei top kan chuat langa keima chawa thil ti kan ilova MLA zong zong in thei top kan chuana ti hian voin hi kan hlo tling ani ka ti ani a minister zok chuan chet chuak ma lo tum hle zo kan ni tum hle tiang a ti zok ma le kan lom lu te ka phun rem chang min pe hei tu na hian kan bula PWD senior EE puwala omhlok maya hei puwal ni chin khan kan han soi zo ya kong te po soi to ang khan then zo le lungloi in kar bi kha a chebik ni ten an soya tin sub headquarter OMA ang top po in lunglei kan lo na tlang to ati meng sang ni som paseri board chowa a chep engwanga chebi nge a chebi tak tak ani em siam that thei te ni em engtiap malak chi nge ti a technical lampang zong deuh khan min han soi jaw sakta la ni helai KM zatanga za somruk pali hi lunglei lampang hen kan han chambi sola helai kong a hi tun ma asiam hun lai atang khanin lung hi athalawa World Bank hun lai lunga that lo wang khanin kang hun lung te le hei kan thiat theu ngin helai haw lunga tang ten manania chu wang chona foundation lampanga kha lunga that tok lo wangin cement te ne na cho pola khatianga han siam deuh khania khuwa han reita ka tu na kum som chuang fe ni tak nu hi chuan a fail ni ta ber hen kan thriat moi lampanga hi chu wang chon a chunga hen resurfacing te pon kan han ti thina a chim zel maya chu tiang ni wang chon hei kan PWD minister som tak poron kala ne na te pot hil engkim kan han sila kan mu dan te le thil rang te chu tiang ni wang chuan namaro chu tu na mai ri hi chuanin han siam thawat vut tur chuanin thil har sa ponianga tu na hen kan han malak mek na hi chu helai kar bi ka hianin furlaya motor te po han le de uthin na a chiat zol na lai tak tak hi a noi bera hen WBM kan da a chunga chuanin dry lane concrete ti kan da le a chumi chung le a chuanin pavement quality concrete kan tia chu tu na hen kan han ti me ka chu mun som pathuma hen kan siam mek don ani kumina tang he tu na kan han cheya a chezol lai bi tak chawa kha chu azawain a seizong po KM khatle metar zaruk vel lekani maya thui takhani theilawa khang siam na kha furma hi chon thei top kan han chua dona hemi dry lane concrete kan han ti chunga tuna po pavement quality concrete chu tuna hen kan han beya a tha chho viau chon kan ria tuna kan ti china chu tin chu lova chuan furma a kan ti thei deuh tura chu patch repair kan ti ang chi te chau ha siam na kan ne ya potholes ang chi te kan hadin no bokanga hengi I tun fur lo omle tur hi chu I thei pato pa khatiang manga tran han la ka I enge ni motor ta na tlan se om lutuk motor han tan theina ang chi om lowa khatianga han tluan tlin thei ram kan tuma chuwa chon hei kan sarkar te poin a hemi furan zo te chuanin malak na thar te po kan ngai to don nia min tia hei kan minister na mun nge amiron bu pui hi kan lom hle me ke ni phei chuanin arong kal don ti kan thiat po khanin hetianga kan kong miron ngai saka a mun tak miron mu pui hi an tam lowa chuwa chon mun nge miron mu pui po hi kan lom hle maya chuwa chon helai kong po hi thatakin kan siam nge chu kan be sei ne be hun rem chang min pe kan lom tu ke ko hai ka pula hian puvi mal som tluanga PMST ti gan thriat lar zo khania PMST te poti la apoi om lobe he ti la hi IBL chung ania tin chu ba ka lunglei pumpui kan timayang chu HPC vice chairman ni HPC changtui nia he IB hlui to taka te kan han oma tu thum ha po tin Southern Headquarter ZPM ina in malak na tur MLA te malak na tur rang an siama khan PH lam kha I chang ni in kan repoka akong chong ni lo khan nangma chanwo le HPC vice chairman in di na zone te IBL ang te point kong pui chung chang a mo kong pui chung chang chok lo po enge ma chhop nai vai ve zu hali nei min han soi sak te che ka lo me ni ama sabera chuan ei tuna kan mu le kan ria dang hian ei kan minister hian a ve me ya ani kan nei hi kan lo me ya ai MLA ang te Southern Headquarters ang po hian kan lo ma kan nat na min nat pui ve tu ania ni hi ni china kan ngai thla kan khan ATL road B ka in charge
lung le USPL tu MLA puma lima soeng deu khan kan January lama poron kal kha du dai to kha nia amar chu keini te training phai lama kan ma wangin tiang hian boinia ma theng berin aron kal ta kha nia tin kan lom le nai me ma chu ni chinai zo to thawa kha engwang e kong hi chiat o mi pui hian kan tia zona lian tak pakara chu corruption hi ani in kan nga ya chu mi konga chuan ei ru ve mi lo tur ani na hian kan na chan ve chu kan zo nga la ZPM hian kan in nga ya khalai te ka thuma kan han soi du rim shuma tin hei puma le mai hi in charge ani na ngin thane manga ya maya khati Southern headquarters OB meeting na kan rel za na tang khan ma tang 20 teng contractor te lo chue ka tiang khan thei to ba chua yani po hi kan ring to ke ma lung le ai o ma la tu hian tin kong sangin ke ni MLA te le a party ang point ani hi kan backup tlatanga tin ka minister poi kan backup tlat do ni tilai te kha kan han soi duwa tin ei ka bial chung ka mun south a train han chu te la MBA Tiel Road lung lei lama kong che tam zo ki ka bial chu a ti the na ri no ma hemi zo na hian ke point thei to be chu HPC tang ani mo a bial te bre tang pot tho ka tu mani ti lai ka kana soi lang do tin hei voin ni a ka lom na e ma chu PWD department ai kan ho tu te ti tak setin na an thok ani kha quality that lo the test na te ne en kim an villa contractor te an ni poi kan chuang e ma kan ringa mani ti lai te po hi mi pui tem she pui no le se kan an do ne ma chop HPC ang hian soi tu tak chu manga hun rem chang thazo ka te la soi tu rangai te la la kal le me tu kan ni sia amar chu kan han soi du pakha chu PH chang tu MLA in charge kan ni ta ka chuan heavy water supply scheme phase 2 chung chang hi to New Delhi training kan zuk nei lai po khan mat pam khan e thuro mat pam kha khulama central ministry mi poimo tak te kan han kual ve phak tokin amar chu kha phase 2 kha vai bel che zakko chuang ta nia tunai henan revise le atle minan ti diam le zaruk vela thata khami ang district pakhatan han sangsong bur tur chuan kuda funding patra neute kalphung te lo oma ala harsa de mai themar chu thei top chu kan tuma tin kan CM pona ve em tin chuti rual chuan anna chhok na turatan hian vai bel che somma pakwa le tle ma hi nesit hemi central adona ratang hian tunai funding oma tang hian thei top kan chua department pona chua tin HPC kan inang le in charge kan inang pon kan chua tunai state priority apo hian apoi mo per te jing anda pathian zara hemi hiron chuak thei ni chuan tuna pipeline che tolu tukang chi te heng kong sang na pamate ponenga atui kho ate ponenga hei hi na chok nangin kan sarkar chu ngai poimua kan mu thei tura kan nga ya hetiang ani chuan a phase 2 matpa ma po hi thamuang dewin hadam takin thala mi pui riru ha tolovin mangang tolovin kan hak thei tura kan nga ya chu PhD in charge kan ina ga malak na then khatte ne kan lom lo to ke pe ko lo me
ti khan kong pui chelai en zual tul bik en tura an han thlan bik kan ti mayang chu khatiang chi te kha an han en kuala technical thil tak tak ani awang le tin kal pa en ngai ani awangin report a mu nom zong emo angai nom zong emo han siam chi ani lawa chuti rual ro chuan kan nun na nar pakhat kan chak khai lak lu na kong pui berani sia wangin a muna kal lo theilowa kan in ngaya a siam that ngai dan rang rang hi a oma abul pui bera chuan engineer te tongkam kan han ria da chuan lungte hi a thatok lawa tin atira kong pui an siam na a foundation hian du thua sam lawa tin leichunga tanga tuiron put po atamani ti ania tin aizo lampang atanga full load truckina aron zo na ara na sat na lampang aizo lamatang nga lunglei pana kan kal chuan veilam zel hi a chena sa zo ka full load lo arwa kan ron le na lampang ding lam sai te ro tle min azia truck lianina anra na lampang chu a cheviawa chuti rola ro chuanin mak ti vena deuh kan nei thin chu hemi aizo le lunglei inkar kong then zol kal tanga hian aizol le then zol inkar kong bi khi a thadeu reng thunga chiat lai tak tak anei lawa ama ro chu lunglei lamina anchan lunglei PWD na anchan kang muna tanga puk pui thleng hian a che ema abik takin tlong le puk pui inkar hi a che zual thina kal lei theilo khop ani chang te po om thina engwange ti te tun thuma hian an ron zir chianga nakina athan chiang takin an hu chuak tura kan ngaya chumi achan an mu chuwa chuan tun ayarin tlak jok le thajoka siamani te po abei se oma nichina kan han muang khan PWD minister po athil mu dan te ro manna an nei dan te kan han zota siam that ngai an tum thu asoya ama ro chu sum a mai lo wangin sum din mun ngai changa malak te po angai don ni in country a tin alung leibial tu MLA amuna telve puvimal som tluang le putilal limpuya te pon anvei hle ti riata heng chimlam kong poimo takhi theiang angin chak taka an bo zui ngei kan be se ani